ibihe byiza mwese mwahisemo gukurikira YouTube channel Musinga TV. Ibihe byiza mwese mwahisemo gukurikira umujinya n'utumuvuga neza. Ibihe byiza mwese mwahisemo gukurikira YouTube channel Musinga TV. Ni Maxime Kayumba nkuko mubyumva. Uyu mugoroba nkoze video ninjoro kugira ngo ngire icyo mvuga nari ndahano ndikifatira gafanta. Itasoma inkuru ya BBC ishizeho akakanya, BBC News Africa akakanya ishizeho inkuru iri mu bucucu n'ubugoryi bwinshi cyane. Twarayitubonye ibyemezo byuko abakongomani leta ya Kongo mu itangazo yanyujije kuri televiziyo y'igihugu yavuze ko yemeye gukorana ibiganiro n'umutwe wa M23 AFC M23 bagira ngo bakore ibiganiro bashake amahoro mu gihugu cyabo. Igicucu kindi cya BBC gikoze inkuru kirapostinga kivuga ngo leta ya Kongo yemeye kuganira n'inyeshyamba zihishe mu mugongo wa leta y'u Rwanda. Ibicucu ko leta y'u Rwanda yabyiyamye igafunga BBC mu gihugu, kuki biguma gukurikirana igihugu cy'u Rwanda mu nkuru bitangaza. Ubundi ibi izigegera aba bahirimbiri ngo ni nyeshyamba ziri backed n'u Rwanda. No, niba koko tugomba kurwana intambara mu itangazamakuru muri social medias, izingegera gute leta yemeye kuganira n'inyeshyamba zayo z'abakongomani bagenzi babo, none ibindi bisohoye inkuru ivuga ngo nkuko bisoma nawe ngo leta ya Kongo yemeye kuganira na M23 iri mu kwa leta y'u Rwanda. Why not? Baca umugani ngo umwana wanzwe n'ukura, bakomeze kuyifunga gusa n'ibizarangirira aho ngaho, hari ibindi bizaba. State kuru bitumye nkora inkuru akakanya, views ntago arizo nshaka, sub ntago arizo nshaka, wabikora ubishaka cyangwa ukabyihorera, ariko no, ntago umunyarwanda akwiriye guhozwa ku nkeke. Ntago kongirwana n'umunyarwanda. Na Musenyeri no Prito Cardinal Jean Ndera babwiye ntago yazo bya Kongo ari u Rwanda, yazo bya Kongo n'abakongomani ubwabo. Ni perezida wabo, ni leta yabigomba kubikemura. Rero banyarwanda bagenzi bacu bo mu biyaga bigari, mutekereze, mwifata ubwonko n'ubwenge ngo mubishyire hirya, mubanze murebe ikibazo aho kiri n'umuti wo kugikemura mubone umugire ibihe byiza. Ariko iyi nkuru irambabaje mbonye kuri BBC, ntago narizi impamvu BBC yafunzwe, ariko mise nyibona. Bakoze untold story, none bo bari gukora aniriyo ibintu bitabayeho, ibintu bidahari. Leta ibyo yemeye bo nibabyemera, zirangegera zivugira mu Bwongereza ngo ni British. Bicoco gusa.